Mipa naupang khawngaihthlak le rethei tak mai Khawvel hriat hlawh khawphial ziaktu ropui lo ni ta Charles Dickens chanchin ngainom tak mai I lo ngai thlang u Charles Dickens hi February ni sari sang khazariat sompali khan Portsmouth khwa England a lo pianga anau pan lai nun chu a hlim om lem lo khop mai apa John Dickens kha sum en kol thiam lo takmi ani a leiba anga em awangin a chung kwa nen Marshall siatan ina antang hialani Dickens kha kumsom pani mi lek ani lain chung ko chom nan London a phegok siam na dora label lo bel na a tho anga ya school po a chol san a chul pha hialani he anau pan lai she om na hia na riru a hne hle a le khobzia tam taka naupang rethei le fasha ti din mun khawngaihthlak tak kha aron lang chuak le thin ani atlei rol chhuwa chuan loklak na a thoka a hnu dewa chanchin bumi ani chhota a court ro rel na le parliament thungai nom tak tak azia te kha mi in an chiar na sa a minga lo thang chan ta ani a ming le matan boss ti a manga sketches by boss ti fiam thu azia ati chu atangin ziaktu lar alo ni chho nga lani chuta tang chuan le khabuzia chu a ezon na ber alo ni ta ani Charles Dickens a le khabu hi a hun lai mi ten an nga hlel em chin ani a thlatina bung khat selanga chhuat tir ani thin Oliver Twist ti le khabua chuan fasha naupang Oliveran London khopuya ruk rupol zinga anun a mandan rap thlak tak aziaka chu chuan naupang te en kol dan thalo a soi sel na ani A Christmas Carol ti ve a thung chuan sum ngai na em mai Ebenezer Scrooge san Christmas tharau pathum ato hnuwa midang ngai sakna thinlung anei chauda na soya vo in thleng hian Christmas kan ngai to in he thon thu hi kan ri chuak lo thei lo ani David Copperfield ti le khabu phei chu ama Dickens anun ne na in ang hle a naupang she om tak tuar atanga ziak tu ro pui alo ni chaudan ani ber abaka Great Expectations A Tale of Two Cities le Bleak House te hi Khawvelin ala thei ngil thei lo thon thu ro pui tak takan ni ale khobuzia in atumber chu mirethei te ta na o chu ani kumzabi som pakwana khan London khopui chu pon lama ro pui hle ma se achunga ero no pangte chu darkar som panga lai rong takin na an tho tira mirethei chu tan in bal taka an khunga ro rel na la amuangin adik lo hle bok Dickens hian ale khabu mangin heng diklo na zong hi Khawvel ma pho chua kani athuzia ka wain mi te thinlung a khoya sarkar dan po siam that pha hialani Dickens hi mitai matop kho kani a zana darkar nga vel ba kamungai lo ale khabu tur hi zinga tanga zan thlengin aziak thina le khabulian tham som le panga le thuziak toy za chuang an huchia ani ale khabu ziak chiar chuak tura azin kwalna phei chuan mipui sing tam takan pung khom thina a oki atha kwal thiam ema wangin an nui puin an tra pui bok thina ni Charles Dickens ale anupui Catherine Hogarth chu April ni sang khazaria somthum parwa khan anin neya Charles Dickens chu kumsom ni palimi ani a Catherine ni kumsom ni mi ani thung London a an in neya fa som nein Mipa pasari le meichia pathum anni kumsom ni pani chung in nei ma se kumsang khazaria somnga pariat khan anin thenani a chan berpo Dickens chu lem chan thiam lantern nan nen anin ngai zon wang ani a hun lai mi te makti khophial ani nge ani anupui Katrina then nu chuan actress Ellen nen chuan anin zui chun zom zela Ellen kha lem chan thiam kumsom pariat mi lek ani a Dickens kha kumsom li pangami ani to thung Dickens thi thleng kumsang khazria som sari thleng khan anin zui a Dickens le Ellen te hi kumtam tak chung chu anin kar chanchin thu thanga tam hle a Ellen hian afa apaya ma se achia tani an ring ti soipo a om chu ero chiang taka finfia ani lo thung Dickens thi nu kumruk na a kumsang khazaria somsari parukum khan Ellen chuan George Wharton Robinson a anei veta a fa pani annei nge ani June ni kwa sang khazaria somsari khan
deacon sa chu stroke nat ne awangin athita ani chuta chuan kumsom nga le pariat mi ani ve to nge ani athi hian the mystery of Edwin Drood ti le khabu aziak meka azo man talo ani Westminster Abbey Poets Corner a ropui taka phumani a mi hausa le rethei atu le fa zong in an vui liam ani vo in thleng hian Charles Dickens hi kan la hrerenga a chan chu a thu ziak te wang ani Scroons ti chong kam kan man hian misum du ti na ani ti kan shengala Christmas huna in ngai dam na le lai na talan ti ro ti chu a Christmas Carol atanga kan zir chho ani bok a thon thu tam takhi film le drama in an chang fowa Khawvel pum hua pin naupang shem tuar te tan o achwa wangin an hluhlom em ani anuna tang hian rethei na le sheom na kara tang po in beise na nung achhuak thei ti kan zir thei bokani ole khati zong kha diken sa chanchin kan ngaithlak thei chu alo ni le ta a ngai thatu zong te chunga lom thu ka soi le a in vai in hun man nuam vekule